Transfer Manipuri TOMTV na thamjaba akhoi akhanaba thoram masi se malemgi mafam khudingda World Hepatitis Day ha pangthoknari duga hariba numit palan thoram masi ga mari na TOMTV na akhanana puthukchaba thoram haitare hariba hepatitis ki maram de expert oiba doctor am khonare haraga Manipur da hepatitis ki film se karam haina leige duga chei si goina leiba thim se karam na yengba yaba duga hojik megi tang ahum dagi horoga stage da thokliba Iran asna maram oiraga hepatitis ka sagona na leiba patient sing si kari khudung chada bthang ri makoi da doctor gi maikai digi expert sing maikai digi kari wafam si phongtu in ba wafam du punna subsalaga purak ba thorom khang ne duga koi gi rakta TOMTV gi irak hojik leiba si rims ki medicine की प्रोफेसर जो है बात गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर कराम रोमियो ने डॉक्टर बान तो TOMTV ने तराम नोक्चरी डॉक्टर वाल हेपेटाइटिस डे से चाहिए कुदिंगी तुम लाई है तेरे जुलाई की तंग कुन गनी पांच के वाल हेपेटाइटिस डे तुम पांग थोक नहीं दुगा चाहिए सी क्यों इन लाई रिवर थीम कोई वन लाइफ वन लीवर से हान बोई ना करम है ना ये बेर Music found the Pangtok we have kind of things one hepatitis this theme si bola ga chen star ga lai music ti mamang the high regadi music ti yamna scenario si treatment gi boro yamna paravani adu ga handagi theme one life one liver high si liver is yamu khaktani aduna kidney du maina amaso amu yadraga amana function taw yabo organ nati aduna liver is life ni aduna phajana healthy yoba life mi hingi haragadi liver si protect taw si haiba theme chi da handaki World Hepatitis Day is celebrate taw liver Dr. Felix treatment gi fever myam phabagi wa form sule man pudule be tuan tuan be NGO sing mai kai de gi sutia centric ki wa form se lak pasule ye duga state the hepatitis ki treatment gi fever se kamaina lei di na yeng be yam phajana chalam mani adubu covid amung la khremer da adu da problem khar thoki adagi huji amung lei bas na scenario crisis da hidak phangbo phangdaba dum khar di lei adubu hana chuji dik chari mi sing se moi gi di let na pok pa yadabani na moi gi kha ga lei sin government side gi ni government of India na national program how to aga NOC hepatitis B ki su C ki su treatment si uji free da phang si haina ai gi isar gi project kama जो तौजरी phase 4 trial ni si जो treatment free aduga test free ni aduga azuki mamang da akoi gi team aduga treatment gi film jila kanda ayeng wis la haidare hepatitis se anobo budi na tre but kram khai di khang da ba mai do hepatitis se karino aduga masigi makhal se kamai to ba aduga ma gi longna bai mo se kamai to ba akoi na hepatitis hair ga khangnari si hepatitis hai di liver gi inflammation to liver da sok pa do bo when hepatitis kawe aduga hepatitis khan mayam am legre viral hepatitis hai sine khoina ngasi numitsida yamaru hoina khoina khana kai palan tawri base adu hepatitis c makhan manga lei hariba makhan manga tu makhan mari ji khoi India da fangi a hariba mane e hariba mane b ga c ga a ga e ga sina ka chawa thakpadagi e sing da gi launa ba aduga madi liver da tum koina chronic koina liver disorder lagte ad si hai dana mi lising amada mi khara da phatanam da thopudi yai jaundice toraga similarly aduga b ga c ga sidi e da gi natraga mama da gi mancha da gi natraga hakti number da gi launa ba oibanina aduga magi yamna warisam ori se kai na habida karam kanda ingon da changi ke mi ayam na khangdi 90% na masana ai si hepatitis C na B na ai si khangje deba hayeng khanga bu matam da liver sin pura sokra kanda ai di liver sin cirrhosis ki stage yo ba na da liver ki cancer to ra kanda ayam na khang mangak tine si ne ba khwai digi khoina lum na lawri bu se adu bu mi khara da ai di khoina operation to bagi na daga na foreign jet bagi passport tan thop bagi sumaina test atopa barang test tawruba kan dan khangakpa ama adu go di liver ju kasu tawdragadi amoi di liver se koina kan mangame natraga na mama sing se ma hujikan ni emphasis si handaki kaino si da main emphasis si prevention ni prevention si da mama degi
machada santokpasi thingba haibasina handakidi moduwa thimni ada kamaina thingba yage haibda hepatitis B gidi koina khangadabasi mamana mirolingaida hepatitis B na argadi machasida santokpagi changsi 90% lay aduga hepatitis C gina 5 to 10% lay hepatitis C gina aduga hepatitis C na basing si HIV zu naragana 20% bau mama dagi machada transmit to give adu C gidi thingna ba huzik hidak laite adu B gidi koina miroli mama sida mangi virus masing si yengaga virus ni yam yoromagadi mana miron mu tha taruk su ko sida koina hidak pije delivery tau dri bhawba aduga ek popada tika ma tha dokani ngangsi aduga immunoglobulin ni hida ma su kap thokani sina koina vertical transmission si kan mangame ada sigi ka kaino si handak yam luna mama lig macha da santok kidena ba haina yam emphasis kan piba kaino ni handak ki sahi ki team sidasu prevention gi ho form ko yor mina duga doctor physics se test treat ki ba form se am lai duga common people am nai tare micham am khakna मासे हेक चंग्रगा वायरस हेक चंग्रगा खुदक त खंगबसु नतबनिना मासे टेस्ट tok thoke hargadi koigi model treatment center gumba se dum chalaga tawgudra aduga model treatment center the screening test ki di chatpa darkar laite any hospital degi PSC laibasing sida loina laiba ngakta ni screening test ki di hepatitis B gina surface antigen and koi aduga hepatitis C gina antibody and test am tawni test ju lupa private tawbe harasu chahum samri kaktang changba test ni sana chingna jaraba haidi ai e am toina kap mi dialysis to mi and the sana unhygienic sexual practice to ba na the needle share to ba sumba te tu to mi sana chingna ba yaw jaradi natraka healthcare workers and the lab technicians moi si high risk ngartani high patient pai duri ni seba to ka to ni na aduna moi sing se moi di chahi khuding gi test to have high risk group sing high risk group ji chahi khuding gi test to wa mathok tai have wa form duni lai se du doctor pigi treatment do gi wa form sida hoi screening the test treatment se punna tu na chatmin na draga di hoi muthat pasu ya wi film du lai duni hai tare aduga lai liva hepatitis se hoi na hare khang su du social stigma no der ma se lotion ning gi wa form khak lai hai tare mana sum lot lai gi tar ga di atopada santor ko gi chang si ju engal ka dune do lotion ning ba patient sing sida miyo sing di dai tare doctor gi side gi appeal am khak mase aina tawru gi aina phang ba pot tu di na tabra na khale duna appeal moi se social stigma di kitang na thairak na gi public da patient mai am da hygienic mu se 40% patient na masada kamaina hepatitis B na der C ji changi ge je khangzati aduna koina moida moigi marani moina phatta thaba ma tawruda i changmani gaina stigma ma leiri se masil tawbiri domni kaina lotion graga thamgraga di masa gi ju phatte mayam gi ju phatte haidi liver so kana khangadi kanati aduga koina khangautraga di mana chum mathang santora kadoribni aduna stigma si hepatitis si leitabadi nate adugo ina mayam ta hiding badi masi yadingai tawbigano adugo ngasi dagi chahi 15 years gum mase hepatitis B C gi patient adum yengaga moida dum close tawga lai aduda khide mamang horapada thengna badu ko musu ki scenario siga di am tin khine reba matam du di stigma si am lai gazani haidi nupi si mayum palaga screening test tawda positive or madagi mayum dagi tanthok bai thengna khawi adagi khundagi tanthok pho hepatitis B na ba ching ningona ma thek dan tho ki bau leba adu ki stigma de hujikti leitrabani aduna akoi over the year program ma awareness program ma am tawra lai adagi covid mamang de school de kha taw horom covid ta ki de gi du ngam dreba adu khar lai kan da iranga se khar faraga school gumba colleges gumba se sida akoi program taw chira kini adu so taw gen khali aduga treatment gi sida wari budi wore ko ahan ba ngasi dagi chahi tara muki mamang da ledam me hidak se hepatitis C gi injection ni 6 months to 1 year ka pataba side effect am thin lei aduna drop out rate si around 60% drop out rate neba
mi chama hidak se kabu kanje the side effect tolerate to ngam da na nifu khang da tolerate to eba the cure rate to 40 to 50% khatani yam eng rezan adubu hujikti live phabani haigadra 6 years mamanga hida anu no yam puthore buli oiba mamanju hongba hujikti government free the period na adu government pidi ngai mamanga go lakh 30,000 corner eba hanadi 4 lakhs mu change treatment se aduna hujik anu hidak se effectiveness su 95% effectiveness ni aduga side effects su almost like the gumni adu aphabi hidak ti lai hai tar sina change to ri ne pura hepatitis C gi scenario si matam mun leram du hepatitis C sina liver kam transplant gi khoi maru ba maram oram ne waste di adu hujik ti pura change to ri adu B gi na no attribution na mai di finite treatment like the infinite ni hai di sindak si chara ga punsi su pachaga da boiba huji phangi hidak se hidak pudi makhana hum phangi adum pai aduna punsi su pachaga is a financial problem am leidana adu luckily government of India na hujikti bi gi hidak si provided tore adu si phajana lep dana bu tawira ga di life kaya liver kaya kan gi khang tar ga so the social stigma kaya se lan tho ga lak tar ga so paisa lai ga di ha gi hal da dum lein ram du tung change time da sida government na support to riba sing si matang ja da national hepatitis control program ni kha da su wan wan khung thang pe pai khat li hai da re si jing se aduga treatment gi matang da government na support to se kadai forward to gi se patient sing se da doctor gi mai kai di ga da re us budi madiem ban gi da macha khai na pintak na tham ai jage koi state da model center ani le rims ka jennings ka rims tana aina kaino aina nodal officer oi adu ga jennings ki na doctor aman oi adu moina koina top p facilities e number 1 test me am silona free ni id koina any liver disease se layang ho kan da number 1 koina khang da ka lai si liver se ke am su e ajit khang da ka lai adi second da hidak pi gi dor hidak si mon cha ba ya gadra id kidney phataba dum la di cha ba ya da me am lai kre adu nam moina koina adu gi loina mo test free ni viral load aina virus se ke am ngasing ya me hai adu gi test su free ni isana ma na to bira ga lising te da ba ne adu su free ni adu me am se test lo kan se da koina hidak se ki ba hob ba ado patients in sina every 1 month laga koina assess ta ra hidak se hepatitis C gina 3 to 6 months aduga kaino gina B gina dum continuously every 3 months pira adu ne kan tas okay lem na su dum hidak pi aduga state ki oina su model treatment center ani aduga tongan ba district su lai hang ko le chandel da hang ko adu na model treatment center especially sina liver yam na so me natraga na cham na ta ba and cancer na ra ba me adu du tertiary center ni sis thara ka do ba atai liver en to du district center me am si doctors ni dum yeng ga do okay district hospital sing si da koi chandel da kan ko da tonga na hodu ki bagi training am to gra was for the last 3-4 years training am to gra ne doctor me am train to gra ko na train to gra du ga high river hepatitis se muthat na ba namthan na ba du ga mioi bu gi lo thok na ba changchal bu khongjang me am hai tere da doctor lak chani ma form se national hepatitis control program ka da khongtang kaya pai khale do si miyam na aware oidraba miyam na khangudra di program se pe dung da mai pa oidoi hai tere miyam sina hiram sida kadai fau aware oire ngasi gi chei khara gi mang di fanam di oide hai do hojik oire bo khongjil sina dum hepatitis eliminate to WHO gi ban 2030 se dum mai pa kan ni khanbra ka mai le do chahi ma mang da in a rims da study ma to je rims ki mi 400 khangka charaga every group different population id nurse technician doctors the loine suri hai tare adu the awareness level se even sum institute of the 60% gatani 40% di tasing aware oi de tika kan khanan thani tika thar matung dai kai tawni
adagi isase kamai ngaksok sagani chingnara kan na karam test togani gaisi ayamana aware deba adu orgadi dum khang biro mapanda di awareness kya wala mudagane institute am the 40% kan adu sigi program se successful on je haragadi me group ama khaktana yaro isi collective effort oigadabani health ke wakasu da ka lai politicians in the Kali, more strong policy in the Kali, the media Kangu is young Chaburoli. As my Hamchang, the numbers coming in Nava. At the NGOs is the NGO of my Amsulator, she did that Talos Tuba. I don't know. My Amsi Mata Mamata quite a killer me say. I taste the work positive or Mogahidak Sound have to them. I took a part to put it up to it in Oxygen. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯤꯚꯔꯗꯨꯅ ꯇꯤꯡꯈꯠꯇꯅ ꯁꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯂꯤꯚꯔꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁꯇꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯤꯚꯔꯗꯨ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯟ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤꯁ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯅ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯪꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯚꯔ ꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯚꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯔꯤꯌꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯇꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯇꯥꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ 20 years ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯤꯚꯔ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗ꯭ꯔꯥꯁꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ MD ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯂꯤꯚꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 50ꯗꯩꯅ 60 ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ ꯅꯥꯅꯔꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯆꯍꯤ 4-5 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 30 ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 35ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ cirrhosis ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯕ maram amana hepatitis B ga C ga se yam common khalapa nan second maram na koi da kaino alcohol thing gi beso adu su maram ama mali hedi chara hengala khibing to adagi khuzik na amung yam no hepatitis se kinar mi yam no ko matam amada adi ana lying paisa yam changi phaba wai side effect yam le mi sahi mapan thoktana hidak treatment tawbu yawring ka side effect ke am kan ge adumain tormadu anobo hidak la budai phagale dina adi last 5 years 6 years ta koina ukhal ure isina hujikan ko indo kaida nupi mi ai sahi 50 ki sang da laiba 50 to 60 masa noiba diabetes hypertension laiba degi aduga kai cholesterol wang makangu se si liver cirrhosis tawra lak bahore matam amada khoi udam debadu aduna si nan alcoholic fatty liver disease hai sineba adu huji bitriwi goina zu nan alcoholic fatty liver disease sina commonest cause of liver disease ni nupi den hena 9 upadagi aduga America US study liver transplant si gi maram si hepatitis C na oidreba ano na oeba non-alcoholic fatty liver disease. This is alarming situation. See, kaidino haragadi koina kaino say lifestyle change torpa, sedentary life workpa, adagi chawa thakpa junk food yam chasalakpa, weight maintain torokta adi diabetes take hengalakpa. Manipur diabetes na the mi like tredana. Adana diabetes na mada si yam tawalev. And the scene changing scenarios. The nupi ki the hierarchy non-alcoholic fatty liver disease is nupi na heli. Adu kamana hepatitis B ga C ga C kaino ne drug users things da kaino study ma tauki. Aina principal investigator ko ga kanta jo ne. Kanta ko ga pun le tauki. Kanta kon ki president. Adu that sir doubly ga. Adu da kaina 2000 plus
screen tawebako IV drug users singse say there is the 40% hepatitis C na adi ya quite high web aduna koi de jo si zigla even me am say IV ngak tane be maximum kainun hepatitis treatment to ulais koi high risk factor reaching ne ta mo se duga needle share to bosli mak san to ye duga hojik so hoina survey chat pa duga test to gi chat pa matam se so C se am common noina test kara sample kara test matam da C kara de dumak thok pa gi film se dum lak ba C kara ji C se thok man na normally C se thok tra ga di mai test se so ra sa la bu haina ba form oh and I see the thumbs in go am interesting fake amusle sahi tara muki mamang de di khoi na genotyping and on torom ko genotype di hepatitis C si makhan taruk le hujik ta ni nipan sure ado matam ju de 3 ga 1 ga sine bele mi si 3 ga 1 ga si 3 na quite common no ba India gi wena su makhan da 1 hujik na kamain to ge da 4 ga 6 ga si am henkale eva 4 ga 6 ki masi gi kaino si genotype si di Burma Thailand som ni ne adi somna kan da gi anova virus yam changai hai bagi kaino amasu lei doctor ga thengna ba duga unna ba wai san bi khudung chab se lokjer ga koi gi mamang da su dum doctor na platform kya da su hai bi khibu lei duga praja sin de dum thajar ga su aina thajari se kadai bok thajar do no na thajari ba masa da dum hangja bo hang di lei ba koi gi lok tin de gi hepatitis dong nei ga na ga tin de gi hepatitis lok na bani ga na ga sigi wa phom se dum hai ra bok ta thajar da ba gi wa phom ko la ko se doctor gi sai gi strong appeal am hai ta de lok ta gi lawna de tin de gi lawna de humang thok de lawna de khamin na ba chatmin na ba de lawna de towel share to with the lawna de tawba do I thok ba ba pot ta gi di lawna we kai di khujin thang ba si ka ta ni share to do atai di ka su chamin na ba thamin na ba de kai lawna na de chamin na ba thamin na ba kai lawna de hai di ba so si ka tang na ta na mamang da swai da doctor ga theng na ba matam da su du ga doctor na twan ba function ni platform sing da su hai wa function ma hai ba prajana du ga miyam na du ma thaja da ba gi film da lak ba samar ma kan da na ri ba mi si da koi double victimize to ba gi wa form khak lak ba na ra ga le du da mu hen na ma se victimize to ga tham ba gi wa form de tu se koi society da le mi ngak na koi na su ma koi se layeng thokpa ngam hog da ga di adu ma koi se sabon ra ga le yam na kudum cha da film da la ka du ne du na layeng loi se hepatitis na ri ba sing si bura praja si bura hai ba form khak lak ba le ai ta de matang le doctor gi sai mai ke de gi appeal ten tak hai ta si koi na program si successful ohen ge adegi hepatitis B ga C ga si Prithvi ki lemai de muthat che harigadi awareness si yaw je ga disma yaro aware oi badar ka la yum khungri makta awareness se aduna medium yam lei gredana print por or electronic media por or tana game health game to buni por sumba sing si yam silaga baza khuding makta anaba si discrimination to birta da ba adagi yam laina zulaing ba yare thoglo aida apc gi kaino si santok tringai di success oi thoglo duga khoi punna lantheng ne je ba wa form si ning asi program si gi aroi ba da lai se duga akoi se hujik thuoga khoi mangzin tha na hepatitis se muthat na ba aduga paikha lei ba khongthang ge se mai pak na bo no du ba tar ga de khoi se dum hepatitis ka sagon na ga hepatitis na piri ba wa ba sing si thing se dum sagon na ga lei ba gi film du la ka ne du na mayam su khoi chahi khuding gi July gi tang kun ni pan ngasi gi numit se da khoi wal hepatitis de ningsing ba gi mahut ka hepatitis se malen gi le ngai de gi muthat thina ba khuding na pona ba matam de sai sai gi sodra ba thodang sing du longmin se na doctor ma de TOMTV mai kai de gi mayam da hai ba wa form se ro ba na pa pinjiri du ngasi gi na de times of Manipur TOMTV na thamjaba wal hepatitis de ga mari na thamjaba akan na ba thoram hepatitis ki chai teng du stage de le hepatitis ki film se karam na le liver ki scenario karam na le ha bi tang na kan ne nu gi thoram mayam matang se lo pinjiri yeng bi lu sing bo kai na ga pinjiri